Most of the time in hostel ang student himpo siapa memang yang tinyo nang biskong patamayo kintu ang iyong iya bataya ang prung iya batawo takurang omo pandawo I need education poila ang begin kyo batar pro kiha engineer brani no wa ang SS slave isabe to ang aro samung tane ma mai misoni mai ma sister ro ba mo 1997 no abaron tiang saha sister ro tungya ano mane bonot na di ang ro tongmaya mo sona wa ha pok playa aro ni kaula yang khai phe mission thanga mission hoite ang thik ji mission khai phe mon pore ang class 1 borti kya class 1 ni ang class 2 paha class 3 jora class 2 ang poria class 3 ni class 5 ni class 7 kintu ang puila sini batch ang breuya ang first metric pass na ibang wang maya ang first breuim siang school ni captain na ibang wang maya hostel nim siang to but most of the time I hostel lo sini puila school lo je school se pra toi the tona raw tini ada sesen tu song job to tini ro tonai ani taku jiten song pra sakte mo baise tini 21 bosor kari ebo thonoram chaite memi oma panda bo senior ang sa ko no job to junior ka ya pa pade tane wa thui nai kya ba hamro ni phaya tini bo hogra ro tui tulia 21 bosor kari ebo tui tu tonga brown di wa bura raye bo ha sakani ya huye thang puke nau no brown jaga no mala ro nai oma panda wo brown no ya pise mo na ye brown hi mo mano na ye brown tui the mo mano na ye jung joto nau joto mas sungai mami hike tai ho ang samo leadership one mani jora student life ose enke opportunity never come twice sujo why ne kokono phaya je first opportunity phayo nu abono norong te malarung nai omo pandawo jem khakge samuta singhe jibona abo sasan yonik play thamaya nungno snamnai isorong naiklai tongnai nu jibono success ongnai